Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.H. Satyabrata na atuba matamda status da popular government ama center na semalaklagani haibagi thazaba lay haina phongdokre. Wafam si Central General Balaram Saugaijam laikhidabagi chamug humfuga taruk suba kumon thaurumda saruk yaba lakiba Speaker na paumi sing na hangba wahangi paukum oina phongdoklam kibane. Speaker na makata hai Mahang Speaker Ramo Oina Laibana Maramoidaga, Stadasida Anoba Langak Ama Sembagi Matanga, Yauksin Belaite, Stadasida PR Lairakpa Si Tha Ohum Surakle, Masina Maramoidaga, Atuba Matamda Review Tauraba Matung, Popular Government Ama, Samhalak Lagani Haibagi Thazabalai Haike. सरकार से हम भी रो है ना एमएलए सिंह तासन थान नहीं है ना ये पेपर उजे आई सामग्री अदुगी आम डिटेल ओबे आइडिया दो ले जदरे मधु मनु द कई लेना रिबनो आई स्पीकर हम होन लेबने सरकार से भी क्या करना याक्शन जदी है जरिबा थाजे बदी लाइबाक से होजी पीआर लंबे ले ले था हूं मसुरबा माले मधुना हम रिव्यू तौरगा सोइदना थु मतम सेमलकने है थाजे बदी ले असेंबली ओइबा फंक्शन मथंग मथंग मयाम लेबा अदु मददि हम चले अदु सरकार से मगे देना पोजीशन होल्ड तौर नुवाइजदी यावजदी